tutwiro twaroje guko na ntigiri tutwiro twaroje na mitongi tureana turi aritwa skuru ngwitikia batu turenge kwetha twe na atongeria bo gutuigwa na gutuonera gutuigirwa kiao na gututethia na gutwitira ngugi ngwitikia turenge twa tutethekete lakini monka thaa ici tukona murungu na tutharimite na gutuigwa maromba jara tutura kuromba nontu tutura kuromba tona atongeria bo tutethia na ngwitikia na arwa manda mukairemia akweza atutethia na tuigirwa kiao atusukumira roje rwa nturukume na pipe nyingi mono ira chombete kwethwa nandi tukachikira indi no tugutina uwezo bwa kugira inchi wingi inya tuga tuje nenya kenda tumba no kunyunyaga tukija kuona ba ututerie kugira rurungi rwa kurima na itukuromba baturire romba manda muna ututeria manda mukaire mia ututeria kureta ruju rwa kunywa na itutigite rwa kurima mwitone ito boinya bobange bakuromba kure nya boiba tuciumirie tumbetha tukomba kurima kenda nya tutwendia mpaka na karati ntunde muthe turia tu ijo munoru tukeja kuona ruji thina yetu ekuthira kinyana tutiromba kuthomithirwa kare twathomithia na ndi murungu aringithia antu baba bakuromba kura endi babega batutetherie ruji ruru tiki mwitone inchinya tumbe kuona pipe na turu yayo priority kwa ira nene buru ikuona nte onde tiga nyana arikirwa ntumite mbari nyoga thina nyingi muno cia ruje bena minao baroire barera bakena mabageta nara athwana nara akithe ukena manara bamuthara wena mibwa Gembe North na Gembe Central zone yo yonde itina rui ende no nao ankowererwa no tukwina rui yao Mount Kenya kwa kuthana rui utina thina na nkurigara muno miaka 20 kwambirite project agutakinyenya ruje ararugwiri kwetha rukigite bwaganya ke county ni ntu bakureta ruje ararukinyite lakini nkubaromba Mheshimiwa Eunice ntu iko munene oroi okinyao muruguma kana kugera location ni jere location ya Meitei na Nari ito kijenia o batetheria to pipe tuti okinya nyaga theba kuwa inusu usuere tigera nene mono batetherwa pipe au ange no bakanyunya inya tuendelea kuromba pipes kongi ito tiwe kuga ni atongeria banka ke baraba kuthuru atongeria bare oba baingi ba mithembe mingi kwena atongeria ba kanisa kwena atongeria CSS kwena atongeria CCs konthe bau baraba itana iria ngugi na thirikari kwena atongeria becia ba biashara mono antu ba biashara imbigawe bembecha mono kou itwendane tutethanirie no tukeragira gatura ya tugeta 6 feet irie torero gatiga nthigurune noro gatiga rietwa kureta pipes kenda twana sare na bau bangi omba kunyora ruje kwethira gutena mpara no turia gutena ruje nyo kurima jana ndira kwena kiaramu impara turira mpara ende ruje rukethira rwende jana ndi tukareta Meitei kanari kana kando kana roire utempara yethira ere ono ntontu bakanda mpoka na nye yo bingi bire bikora bwa mucha ende mono inyaro kunywa ke kenda tuthera na nya mirimo etumbo tugwata tuketha twena ruchi na ndibo kuona gitumi ruje mbugite ni priority number 1 yakwa nya thera wondi kethero ena mbeca cia ngafu 1.45 auwe wa divide million mugwanja ke 1.5 na no tukona milioni imwe na kanusu au ndekuga mbeca inkai muntu ketha ankuretete milioni 500,000 ya pipes irenge kinyamwisho na arai kwendeka wau tukamalia mbeca ici na ngachimenyera nuntu engwete ke imwathani umbitete kenda mbona antu betu bagwitia orobo bwiri gwitia neke tumukuga kiama kiu gitu kina chief asala ugwetwa Dr. Ruto Samoei Ruto ena mathugania mega na ikie tumutaugira mutingate na inya tumugerie tutugere twa baingi wa ugete nyo ugete cha hambo ibuje arankumete ntigwa area mpumete antu athina ende imbonete ndiurukite kuma 2013 kuona thina ira antu baturagia na nkono ria antu bagwiri kuthetherwa
na tutumba kumaria buga itwambirie gutetheria babende kurikana ria twaringa siasa 2013 na group yewe gavana Kiraito iwa ari senator na gavana Munya tuga orote na baiskiri agure baiskiri ora we na baiskiri agure bikibiki na agure probox wankambasi kwau kuwa itwambirie na tutekuga bobwe ende tukuga ne autogatigira kwenda middle class tugakwenda maroni tukabatetheria SACCOs tukabanenkera mbeca sakone kenda inya bakura au ange stage wingi na ndi twakurania twinde ndio tukuwito kwenda equity tutomba kwa iko kwa ntuga equality ende equity ikuga antu banenkero biria byao ketha ibarabara tukathithe imwe tutiga inge antu bonde bethera isawa kwa ukarambu wakailemia nkuga rware ka watania na tongeria bangi muntu atongeria bare baba inge MCA MP nyaba kanisa na nya businessman bankugira na professionals bankugira na ikete muntu abwiri kwethero at least enda knowledge ngani kendomba kuwatana na antu bau muntu ketha ntena kathomore yata kwa ndagitari nkimwira ate ka engineer ou na no mokamithera ndena kathomo karagomba confidence tukarende au ake moni nani kauga gyakwa kana teu na ndio no nkwenda gwitariria ngugi na antu bonde ne nyankiuga nyam mutongerio ekurura orario kimwira heko muntu ekuru itungani kuyukeite bionde ya MCA ya MP ya senator ngugwe nyawe mwekurunge wito Mrs. Keremi nyao kwenda gitikia senator ngomwira kam tutethanirie turi ekuru twikanira inya kenda inya bwe thaka ciatu na akuru betu na betu bona ekuru bomba gutambuge ojaura itagwa ine ibabwe ngwetikia chiringi ekwa emwe kana chiringi emwe kurangiri inkuru Kenya ntuburume ndiye kumi na bugete keria bui mawe nte ankubomaria lakini maye ongwa